Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kaseng ri Bhoi Youth Federation sengkmi ha kajinyalang General Executive Council kabala pelong mentakasngi ha ka office rekam kaseng hasaiden ka ibet banjiet ban shania biang ya kakam presiden ha uba Bipul Thangkhiew ban longkom unong yalam barang ba kaseng na kabenta kasamoy rekam jong usnem 8,000 apusan hado 8,000 apupra. Ya kini kinong yalam bathamai jong kaseng hapo kajing yalam jong uba Bipul Thangkhiew kum u presiden lawan ban penskem da uba bibi makdo. Presiden berim kaseng ha kajing yadan ringkat uba ike lapang rang ba shnong kashnong saidan bat ubadan ru uwe na kinong yalam berim kaseng hakipor ke bamenchwa ringkat kajing yadan lang jong kinong yalam ki zone circle bat unit baper. Nalor uba Bipul Thangkhiew ki wede kinong yalam ki balasha pen scam mentagasngi ki kentop ya uba AG Sten kum u chief advisor uba Liandar Nongshli kum u working president uba Obi Marbanyang kum u vice president uba K Nengnong kum u general secretary uba Dennis Sinkli kum u assistant general secretary uba PP Kala chief organizing secretary uba Balawan Marwin finance secretary uba RJ Thangkhiew political secretary uba One Pair S Walang publicity secretary uba S Marba education and environment secretary uba N Makdo sports secretary uba E Kharbani organizing secretary uba D Wajri transport secretary but uba S Hing kumu employment and agriculture secretary nalor kiwe de. Ila tu sangat ramai sekali. Kelma, panggilan yang berengkor bangkit yang kecap berkiri. Semua berbod ini dikipin. Pun kita perlu dipersiapkan. Apabila long sisa dikot, pura jong ke Bhoi Youth Federation. Ni kibasa berkumpul minta resmi. Lembar ke General Executive Jong Kaseng. Bangkit bangba ye kakam nong yalam. Jong Bhoi Youth Federation. Gigular hakmat jompi itkot. Bala Shah hangi bangin tracit ham. Treikud. Treiminon. Thangkhiew yakanam jong kaseng. Patru kaburong yang baru minum soksnong. Misimru yang jingkular. Hakmat kejing tipriu to play. Pangilong kanungsa. Babha hakmat itkot. Patru hakmat kinong soksnong. Jong ke district Bhoi. Islam RBYF. Islam dari Bhoi. Islam kejat penriu kasih bayar. Hidam dia menonton. Abalatai yang kalau tu maksud kemudian. Kita khot kita bersama hapo jom ketarian. Aku sangkut hidam mentah. Hidam yang berengkor apa kia okey. Kenau tangnya Bhoi. Ikhmat jom dari Bhoi penciptakan. Lada kelam ubak Bipul kumunong kirim ni galing kelmau lagi kelam lah. Wapai ke hikmat Thangkhiew presiden, Thangkhiew advisor, Thangkhiew secretary, nila siyang besok kali. Mentala na kanyen jong Bhoi Youth Federation kanga ngama. Parok ngama mau. Henry ngapoy berkat ubak Bipul nang kirim kendor di bawah peitliu tay kagili. Yang kami nanti menginginkan yalam korek berdoa. Kini perang, lalu perang ini perang, lalu ngadu, kini yang ngapa, nadu menginginkan yalam korek. Tidak,
Itu adalah ini sini. Naik belajar. Inang yalam. Korek di bawah kuat menjadi di bawah bersam. Ya, keren betul. Kiri produk sebelum dari Bhoi Federation. Ngaladang amla bani kedua, ladang imla bani kedua mengkasiru. Kata Jied terasa supaya lebih berkali kesah. Tawan berpergi ngimnom ki dalile itu. Abang idam yang kalah berpergi ngiham pikirlah. Along tunai ko pangalong na kaway jeli rekam, kaway jeli rekam, dei Bhoi Federation di berpergi. Mensuar jumpa Bipul ni Tristam buat saudara termau dia. Menok persejalan. Minta ngalong ku chairman ku sejuk ke pasang, kabulong jumpa. Kabulong juga ni kasih, kabul ayah